Janet Katinda ule mwanyi wa skuluni wa musingi wa katheka ula wiki tuicho dhuloni wa sua nona kwa tie point 50 na ile mutiani ni wake jisea na kweto skuluni wa 8 wa St. Angela's High School yuwe kwa wake wa kulika skuluni unrivo ni kwezi wa umite musi wa kwa timonini na kwezi wa utatona kumwevia andevisia skulusu kana onasi ndusi ya kutumia Janet nola wikala na nyinya wake na ulote mutoe no dhuku mama wia makivalua miundani ni wakuliando mongo ya ulau vamwena atongoi vamutethesi atonde kuanesia ndoto yake ya kutwika mwalimu wa sekondari. Onesmus Chalo na Mauvo. Janet Mwanywalo wale kulivoiti skuluni wa 8 wa St. Angela's City na kukwata point 50 ile kuma skuluni wa musingi wa kathekole kituicho dhilone wa sua. Janet anoswe skuluni wa Ole Tipis kwa kauntini ya Kajiado ende kumana na wakwati monini wa nyinya wake na ololo wa musingi eweka alimu ma skulu wa kathekama na musenzise skulu na iende kalivoti kwa skuluni wa 8 wa St. Angela's bala umanywa wote na kiendwa na kimocha kulivoiti skuluni usuo na ndena wekwate wa kuandika kimanyisio nekeu. Nasomea katheka primary school na nina vitite nena 52 points out of 72 mam dena otoni wakonzo meja kone kulia mundu watana kututethesha wina ngonzeo ninaosetwe Let Peace Girls kulia no mangonzeo makanisa na skulu wa St. Angela's umwewete hivi ndani utana wekwati wa kisomo na kumwetikila noka naende na masomo na mwalimu nunethie kutusenzesha skulu na senzeshwa ambosi ya St. Angela's na nasa kuyata and sports naenda kutwika mwalimu. Nyinya wake norana wa musi eweka thukumawe wivalua kwa ya mulango na iweta fisi wa primary una mwenye maiti mono na valua wetakana aneka kuweteni alimu na ndomango yolau alama na mutethesi mwana wake kusoma. Inda tiyo liko maofisini kimandondo mwana uzu tono kuripoti school na ndinezo kwa totethyo nye nivoko maamusi kwa mundu wea wa mundani na nini naenda asukulu ngainga nena na mwalimu ethia nina ngilile nizio nambi wiate akambitikila mwana akekala sukulu musi unombolekana ona ndena vandu ona vamwe uveta musi wala wetakana mumanywa uwekite kumuvithia kwa munyanya ingaliko sia mulutu wala nake withitu aithukuma wea wa mundani kuya mulango wala kukulia no kana vikiana kutetheso kumbanya mwana na kuthi skulu iwetakana na mumanyonge wa mwana kulwa skulu wa Matinyani na fisi munene utaitwa nthini wa skulu su wa Matinyani na ni wongu kulasya mundu wa ngoyo olau atone kumila okwendane kwa Yehova andethesye nundu nyendie na mbe kanetina wala nithukumaani vaasa muno kukopika kitwita ni 3 hours na nifuti ya na mao yethe ngwenda uthi skulu nganene ya mwalimu na nina mwana ungi wi Matinyani boys nabo numa abo yani na mao ngati Matinyani na mao kanene ya mwalimu mwana ndakakuwe na mwana ozi nage na fimba lanzi nene ya 17,900 nono ngi mbado ndanezo report skulu ona ndina bandu bala nita musibwitu nibo ning'ang'anite nozomeria ciana izuethie seumila kwendane kwa Yehova etwakwata bandu tutona kwita musi. Televota Blingo Muvo Motongo TV Onesmus Chalo.